Kad srce bira, malo ko se drugi pita, ali ove poznate ličnosti ni u ludilu ne biste mogli da zamislite zajedno. Ovo je jedan od onih parova za koje biste rekli da nemaju ništa zajedničko, ali ipak Cameron Diaz i Puff Daddy bili su 4 godine u neformalnoj vezi. Rastali su se jer su ih delile nepomirljive razlike, ali su posle romanse ostali prijatelji. Krajem 80. godina Mike Tyson je bio na vrhuncu slave, kao mladi bokser koji je pobeđivao svakoga sa kim je ušao u ring. A tamo gde su slava i novac, tu su i supermodeli. Na vrhuncu popularnosti Mike Tyson je bio u vezi sa Naomi Campbell. Međutim, romansa nije potrajala jer je Naomi navodno volela da spušte Tysona i terala ga je da stalno nosi dizajniranu odeću. Nakon što su 2006. godine u filmu Bobby bili glumački partneri, Sharon Stone i Christian Slater su to postali na kratko i u stvarnom životu. Pojavljivali su se zajedno na nekoliko događaja u Hollywoodu, ali njihova veza nikada nije postala ozbiljna. Ovaj par se zabavljao 90. godina i mnogi su mislili da će to biti duga i prelepa ljubavna priča. Međutim, Lenny Kravitz i Kylie Minogue zabavljali su se relativno kratko, baš kada je Kylie raskinula vezu sa Michaelom Hutchensom, sada pokojnim pevačem Inksa. Privatni život glumca Davida Duhovnog u velikoj meri nalikuje na život Hanka Moodya, kog Duhovnog briljantno igra u seriji Kalifornikacija. Glumac je odavno poznat kao ženskaroš i vanbračne aktivnosti su na kraju krajeva i bile razlog razvoda sa Teom Leoni. A davne 1996. godine Duhovni je jedno vreme izlazio sa Winonom Ryder, koja je takođe poznata po brojnim emotivnim vezama.